el Philippine Marine Corps, el uno del mga Quienta Creel Zamboangueños, el uno del mga necesita esta na ciudad para proteksyon del vivientes kontra mga enemigos, Quienta destorba con el Pacifico Ciudad junto con el Army y PNP. En Dinantes Aga, ya revela el portavoz del Western Mindanao Command, Major Philemon Tan Iho, que salea el Marine Battalion Landing Team 9 mañana i-transferi kanila para na probinsya del Tawi-Tawi. Asigon pa con Major Philemon Tan Iho, este por causa sisigi na prinsipyo del AFP, el mga Marines debe tali na mga probinsya cerca na mar, y maskin Chene Mar el Zamboanga, debe asigun alkansa con este el naval gunfires si Chene mga enkwentro. Ang reason para i-move yung MBLT-9 is to beef up Marines so shorelines, yung security sa Tawi-Tawi, yung sea lanes natin. Pero merong papalit dito yung Army unit na 21st IB galing Zamboanga. El cambia asigun con el mga Marines na Zamboanga, amo el 21st Infantry Battalion desde Zamboanga del Sur. Asigun kuntan, hindi quiere decir kaya man downgrade ya con el status del alert level ng Zamboanga City para transferi con el mga Marines na otro probinsya. Igual asigun el kapabilidad del Army na syudad como el Task Force Zamboanga, que dekada yata sirbi con el Zamboanga. Actually, threat levels are just, kumbaga, kung paano natin i-brief yung Pero ang Task Force Zamboanga, always on the alert yan. Kahit pansinin nyo, hindi nyo man masyadong nakikita yung patrols, pero intelligence works, very intensive. Mañana, un send-off ceremony el hace el West Mincom y Naval Forces Western Mindanao con el mga Marines alinaman Gini Pier. El Marines ya prinsipya man deploy a través ng Zamboanga